O ne, ja sam Yugi Moto i gubim dvoboj. Lik ima 3 plava zmaja ispred mene, a ovoga puta mi Weevil bacio Exodiju, nemam šta da igram. E pa, jebo sam jeđa sada. U ruci imam samo nebeskog zmaja, ali mi za njega treba 3 žrtve. Yugi! Deda! Yugi! Ne treba ti 3 žrtve! Kako to, deda? Zar to nije varanje? Yugi, molim te, ovo je anime, ne real life. Pravila ne postoje. O, da. Prizivam nebeskog zmaja i završamo ovaj dvoboj. Oh, shit. Korakom dalje od prljavih poslova, 2 prsta gore za onog što sumnja, 1 prst gore jer pušita kurac. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav ljudi, sa vama je Rao i dobrodošli u novi klip. Prije nego što pređem na klip, želim sad da pozdravim ove ljudi ovdje koji smo zapratili na Instagramu, kao i ove ljudi ovdje koji su napisali neki komentar sa hashtagom Team Rale. Ako želite pozdrav, samo radite ove korake. I danas ću pričati malo o varanju Yu-Gi-Oh! Glavno pitanje je sada, zašto se Yu-Gi-Oh! Anime uvaraju? Bukvalno niko ne poštuje pravila. U prvoj sezoni nije postojalo pravilo za žrtvovanje, dok u ostalim sezonama rade neke banalne poteze, koji u stvarnom životu ne bi mogli nikako da uradite. Tipa, Jaden prizove nekog heroja i onda ga izbustuje do maksimuma samo sa efektom, što u real life-u ne biste mogli. Sad ću vam reći pravi razlog tome. Sve ovo počelo kada je Yugi u prvoj sezoni radno prizvao mračnog čarobnjaka nijotkuda. Tada si mogao da vidiš 1000 Yu-Gi-Oh! Fanova koji viču treba ti 2 žrtve kako bi ga prizvao čiteru, dok su pravila u stvarnom životu jedna, u animeu su skroz drugačija. Sad je glavno pitanje, zašto je to tako? Moje mišljenje je da su to uradili kako bi anime bio zanimljiviji, zbog toga što je sam serijal stvoren kako bi promovisao Yu-Gi-Oh! Samim tim naterao više ljudi da gledaju sam serijal. Neki kažu da je zbog toga što je autorima anime jako teško da smisle ceo tog svakog mogućih duela, jer u Yu-Gi-Oh! Serijalu zasigurno postoji preko 100 duela koje treba smisliti i ako bi koristili pravilo u real life-u, to bi za njih bio nemoguć zadatak. Plus je mnogo zanimljivije da se protagonista izvuče na jako zanimljiv, emotivan i dramatičan način nakon duela, ne da ga brzo završi ili da ne bude previše neizvesno. Nažalost, prava istina iza ovoga je zapravo više kapitalistička. Kreatori animea se nadaju da će deca kupiti više karata ako bi vidjeli koliko one moćne mogu da budu. Zbog toga što sam već rekao da je Yu-Gi-Oh! Anime nastao kako bi se promislila ova igra i same karte. Nisu se baš toliko fokusirali na priču koliko i na same duele, iako je priča ispala zapravo potpuno solidna. Naravno, pričamo o Duel Monsteru, zbog toga što mi je priča kod ostalih malo banalna previše. Geks mi je omiljeni samo zbog Jadena, zato što on vuče ceo anime i bez njega bi on bio shit. I to bi bio ti od mog klipa, nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, kako je poslali član naš cijelo kanal. To bi to ljudi. Peace. Yo, they say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my own guard. Yeah, I'm defensive for a reason, hiding all my demons, affected by the seasons.